السلام عليكم. وعليكم السلام. كم نجاة بالله بالخير. الحمد لله برغي بالله تلال روبي روبي الحمد لله بوصلني به مغربي أنا نوم جنة الدنيا كيسي كرانا كده أكاسي جاجولي واللوتي ما شاء الله. والله مر أروم تناو نمي أروم بدي والله في حرج أفران كله في بالي خبر أجيلا كاسي ويكي عدمتكو تكان دبر فدا في الدفع أتجاوان دريني سندي تمرلنا ما بدي kan mamar wama la dubadura berlaki wama terra dubaturan dubada namni nama arab sukuni ragudda yada nama hududu wati debu suda bisa dewi tak gaba bakaya maramma kam ne baita dewi su kam abba de wote ni rakan ne challe ne hare kan baita wonnum man nama gan nubade challe sakana baita opsi anga ka challe satana garu namone toko media kanarati bani nama arab sun nama jeko namle nama chapsun abba merga barbade kalti fakke de garu merga sati deme yero tolla lo fuma bakasane devi ha kam gona me duga baba so me rabbi se mu san kam tan me kam tayna garu raguddan nama opsi le media kanara yero de no basamile nama tanada ko nama arab so hanga dole te nyakadachi jala jirtulle hunde sane chigani ana chitna marasong kuni khara hundatto khara kasaforo motle kamo garus nama amanti tokotle wawanno kuni gari dami wallahi bole dera ga yadi famale na godi apan dai mansika be takille saati bi takatab bi tan ko fagartani wa warabi yana ergan gartan makan fate ti fatuma lokam bakari mumadi ilmi kristana ko takana na wala ya bakana watu jiramale fi ojenne aslan zabana manu takhaysa jirruhana torbata mi torbasa namne raguddan ilma nama kuni wama hasa umalewana hasa hufin beku wan sinju simbeku pakke mumkin like it tinarganna data he mumkin mo ani yani yadni sana galada mi yani nama media kana dalle dunja no wama nardafa bas jechuma wan hintane wama sene wama abban man mo fi kesattu naso ne wanne kuni media azla media na halatti fayyada mani fakkat fayyada man qabature raguddan nama osoma wan kana nubatin dufe sene to ababa atikasi namni suni dimma qaba abbamman fede tokko namni wana sawf tokko yani kharamana gatin khaga disite sisu barbadu maratan dufe sirratti darba wallahi ya dera fi yadi na godi rabbi sa qabaji wallahi hanga ilmi nama namun mada wan ummata saati akkana ma tokkotti akka amantitis akkana matis wani ummata kana rachi kaya deon qabade rabbina dunya kana azam wallahi rabbina inshallah ratilla sa gargarote koni amma raguddan amma kono amma zabana kana mal dani obutakka nuti khaysatu sila ummanni oromo da kam tahu kamna turre ummata kaynya kanuma fede ha tahu sara karama sadarka mungkin ummata warana dabli summa oromo tenadumo sadarka barti badadina tenadumo te sila wanni nuhirra egamu yero harata na khaysatu talota ko beda yero media na kanatti ballate namni khara hunda wal kunnamti godu dando khara hunda wal dubbachu dando khara hunda mari godu dando kanatti akka oromo sila mal tunurra egama ajjechaan kun akkamitti oromo irraa dhaabbata biyya teenya tan akkamitti immoo akka oromotti of hin taane bulla namni kun beeki sammumaat adda adda malee warri walloo maal jaa namni wallaalaan qabu yaadota adda adda maleedha jette abbootiin teenya akka sanitti immoo silaa har'a gama tokko wal baanee wal jeequu nama tokko yaada saadhaa irratti qabnee nama arraabsu inni guddaan silaa akkuma guddatti kabajamee xiqqaanis akkuma xiqqina isaa sanitti kabajamee guddaan kunis waaga namni haguma lafa buluuni waa namarra beeka haguma lafa buluuni waa sirra argaa deema dhaggeeffadhu bas garuu irra guddaan keenya zabana kana keessattuu warroonni biyyarraa facaanee kunoo biyyoota adda addaa kana keessa jiru ati akkasii an akkasii ati akkasii arsiin akkasii harargeen akkasii walloon akkasii jimmi akkasii wallagni akkasii laa kun nurraa barbaachisu ka jalqabaati immoo sun dandahame abbaan dhimma ofii san ofumaa isaatiin haa deematu nama arrabsuu kana maaltu fideedha ni kan nadi bakka oromoo arrabni tuni maali hiikaan faayidaan isaa hoo maali fonkiya galatomi wallahi billahi rabbi narka kuno warina be ko sni jida araballe be ko dur wallahi be ko da taka wallahi ga baita akai di peda yoda bana kai di pena tani jatte oromon kas kama firrahu garte pedi di narkatani gen kam ke kana rahu pedi te narkat njero rabbu ma tumbe kanuma hire rabbin ko de male nargaturo narga di barak kamurasu
qaama fiirraa namni fedhii isaa harkatu jette Oromoon bar maayisi kun beeyta gowwaadha wittiin haagala labbaa galcheef jenna. Akkas. Hiika qaba beeyta namni jechuma qofa laala malee hiika qaba. Dhuga. Duba Baay'eetu jira duuba isaa. an arraban beeku. Namni arraba na barsiise warra biyya arabaa keessi buleessu. Bara amma Suudiin tun bar jaalallu jibbinus Makkaa fi Madiinaa achi keessattiin sarara dachii rabbiin xaaree bar. Dachii rabbii riskatti boos. Riskii qofa rabbiin ayata rabbuuse nabiin keenya barachiitti dhalate. Sigale? Uummatanaatu arraba na barsiise malee arraban beeku an obboleeyyan kiyya dhugaan isin himan. Lafaan itti dhalannetti adeera eessuma haboo jechaati dhalanne. Dubri obboleettii keessa sirra guddoo hiriyaasii obboleettii jechaa obboleessa keessa sirra guddaa hiriyaasaa obboleessa jechaa hiriyaa haadhateetii aayyoo jechaa hiriyaa habooteetii haboo jechaa hiriyaa adaadaateetii adaadaa jechaa hiriyaa eessuma keetii eessuma jechaa. Sigale akkasittiin guddadhe. Bakkuma.